I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Komšijev, današnjem videu ću vam pokažemo kako da bukvalno screenshotate bilo šta. Kako ćemo to da uradimo, znači ići ćemo na Google i kucat ćemo light shot. Zatim ćemo otići na njihov sajt i šta hoćemo da uradimo, treba da skinemo, znači download for Windows ili za Mac, zavisno koji operativni sistem koristite. Sad kad smo ušli u setup, šta treba da uradimo, treba samo idemo OK, accept i zatim smo uspješno instalirali light shot. I sad ako hoćemo nešto da screenshotamo, znači kao što možete vidjeti on se pojavi ovdje u donjem desnom uglu, znači šta treba da uradite, treba da kliknete print screen i možete da screenshotate bilo šta i onda kada screenshotate bilo šta, znači selektujete deo ekrana koji želite screenshotati, kliknete na save i kada saveujete onda kao što možete da vidite on se znači save-ovo na lokaciju na koju ste im vi rekli. Tako da to je to što se tiče ovog videa, nastavite se s video, pazite like, share i subscribe i šta se kažete u idućeg videa i ćao!